Bang toaster. Din jong ka jing yo jing tip jong ni nak yang keseng ya ka jing bon ki menderi kan ke jaka apa tingurut apa koi nang ba ki jing a jing tip jong ki parok ko sam jong ni sementara kesini nak yang jong keseng gilawan ini adalah jong mat bat ni hak jing lap jong ni lap si bon ki breu ki batre ni di bam don ikut kisla di bam biang ikut kisla wan hapreng jong ke jing lap ke jing hiru dei trai dukan hiru kim biang ikut kisla ya ka ba am sumar ni di Kami daripada begini gilibor, tiba teri hidupan, tiba teri kami kamering, tiba teri kam senakali, tiba bun jai gijai kam tiba teri hak jai kam fair hak ni kan, gilalap ba tikot islah tiba don mesti, oh ki abon lagi apply ya tak labor license, nrai kedai basic yang ledoka acknowledgement slip, jadi kawai ni hapan susu syai ba acknowledgement slip kam dai hi tak registration certificate, ya ba registration certificate ke fair, hapan yo kat tulis ni, but kain ru kam sya ban trekam lengba kan acknowledgement slip dina kan yang keseng ni labe no igi breu bat haka jinglap jong iru ngilap ba kibubun kudukan tiba hak po jong municipal ba kin renew ya ki license jong ki umsum dan ke renew di gitu dukan ru ngilap hakkan tika e ba kaseng ka kwawan perpau kan por kalong ba kabanengkong kalong ba hadirin jong pemi hukum jong ka sarkar India habdai bat kajing wan jong breu banabar kajing don jong breu banabar ka ngimsum lagi baka sokar dalam Meghalaya kan nei hanor kata kebentak ya kebakin detect insna di kita sur insna di komisi fair ban pek ban mi benya ya kejungjon jong ki karbang lan se lawan ong rek basai hang ni ke jela ni dan kan yang keseng ngimla ban ngej ban ong ba mdon karbang la hak ni ke jela ni nrei misu tu sai ya kejing bam sim tia jong sarkar ni yoi kat ni hadukan ni ba dibun ki beri benar Ibalong doubtful, iba ngimla ban sania kidai ginong India ne kidai ginong no, ndrei ngitik na syai bagini ki beri pada kidai ki basuan, hang ne ban trei ban kita klaim ka kot kisla ke biang bat ni sigi gintrei dikta di hang ne kidai ginong kantin di sakwai pat na kaliang jong seng hakini kindiat sengi ni ba don utu beriu ba liskat yak tu kena school di endala lap di polis department kilap pada bau dei beriu na Assam. Bat ni beriun Assam ginlak sakaweru ba udang don ke kes balong kumkini gitu di kes kan teh Assam jadi video susu syai ba kini diberi dibuan lagi jela hak jela ke ni diwan haki rukom kiban trekam trejam diwan rung haki jaka setting set diwan rung haki restoran diwan rung jaka snakali diwan kumkini bar haki benta bentuk kampo fair coba kalong bangi hang ni po kajela jini yim sim ya kata ka terus teruskan nakiway pati jela dibaki kiwan nang bang susu ini gibri gidai kriminal ni gibalong genuine syaban wan tre hakan kajela jini ting ni susu syai ba ka sarkar kamla ban pentrekam ni hendrai kajing dewa jong kaseng kadai ba ka sarkar bat ki bor badai pai nang ni sekmat ban laj ni kini jingja bar kidai ban pentrekam ya ka police investigation umbak kilap play umbak kilap ong hiya yang lebih berai nan belada ba nama kan benaik na gitu bijinja ubak jinja kum gitu nang bagi breu di badan ya ka criminal attention di
Kemudian ya ke kemal rekod kinum yo ban wan ban sukli menteri kam jam hakani kejelak dengan